Rem dah habis nih. Kami safety-nya. Oke, yuk. Safety bike-nya di belakang. Gaspol truk KFI. Jauh kali kita tinggal. Dere pecah, gaspol. Terus. Terus. Hampir. Sedap, gaspur, nyali squad. Terus. Kemana? Ayo regali squad. Gere pecah. Ini lemah-lemahnya regali ini, Bo. Hana ya. Gak jauh tinggal kita nih. Potong terus, Wid. Go. Tunggu apa? Aduh. Terus sambil gambar. Terus. Bukan piyo Bang Emol. Hah? Belum rem, boy. Belum rem. Rem habis, Bang, kenalin. Ya, udah lepas.
main. Ya, masuk hati-hati. Wah, potong aja. Ya. Jadi sepeda dia, Wak. Potong ya. Alhamdulillah. 2 kali. Wah, sengaja kali Wak Muklis nih. Kali kena potong. Niat kali ganti sepeda dia ya. Gak enak ini. Ini blong remnya, Bo.